In-nies jistennew minna l-paċi, l-ugwaljanza u l-prosperità. Kienu dawn it-tliet temi importanti li semma l-Prim Ministru Malti Robert Abela f'indirizz li għamel fis-77 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Fl-ewwel diskors tiegħu b'mod fiżiku fl-Assemblea Ġenerali, il-Prim Ministru saħaq li l-paċi, l-ugwaljanza u l-prosperità huma marbuta ma' xulxin u bihom nistgħu nagħmlu differenza pożittiva f'ħajja in-nies. Quddiem sfidi li għaddejja minnhom id-dinja fosthom il-gwerra fl-Ukrajna iżda mhux biss, il-Prim Ministru Malti li kien kemm kellu qatt tal-laqgħat fosthom uħud bilaterali ma' mexxejja dinjin, sostna li Malta dejjem kienet strument għall paċi. Dan saħħu f'kuntest tal-fatt li fix-xhur li ġejjin Malta se tibda t-terminu ta' sentejn fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, l-ogħla organu ta' din l-istituzzjoni internazzjonali. Peace builds, it restores, it strengthens. Without peace, without security, and without stability, we will never be able to focus on the more important challenges which we face to bring about growth, equality, and prosperity. This is what Malta and its people stand for. F'indirizz b'saħħtu fl-Assemblea Ġenerali li kienu għadhom kemm indirizzawa mexxej oħra fosthom ta' pajjiżi kbar, il-Prim Ministru Malti rrefera għal sfidi oħra li ġabet il-gwerra fl-Ukrajna fosthom l-inflazzjoni fil-qasam tal-ikel u żieda fil-prezzijiet internazzjonali tal-enerġija. Huwa rriafferma l-pożizzjoni tal-Gvern Malti li jkun ta' spalla n-nies bħalma kien waqt il-pandemija u b'dikjarazzjonijiet ċari saħaq li ma nistgħux inħallu lin-nies waħedhom biex jerfgħu l-piżijiet. This continuous rise then in the rate of inflation on food products and food scarcity and insecurity is a major cause for concern and should be at the top of our agenda. These pressures then impact small islands like my country even harder due to their insularity and other specificities. In Malta's case, we took a calculated strategic decision to support and stand behind our people all the way in the best possible manner. If we do not support our people until the situation betters, we will have failed them. We cannot leave our people alone to carry the burdens. Il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq il-pajjiż ġar tagħna, il-Libja, u awgura li l-Libja tkun pajjiż iżjed stabbli fejn il-poplu Libjan jgħix fil-paċi mingħajr intħil barrani għal ġid tal-Libjani stess u tar-reġjun tal-Mediterran. Brabta mal-gwerra fl-Ukrajna, il-Prim Ministru Robert Abela appella lin-Nazzjonijiet Magħquda biex tindirizza wkoll l-isfidi li ġib magħha l-globalizzazzjoni fosthom fuq pajjiżi żgħar li l-ekonomija tagħhom tiddependi fuq importazzjonijiet kbar. Mill-ġdid Robert Abela għamel appell b'saħħtu għal dak li jridu n-nies, il-paċi. Our absolute priority should be to re-establish peace and order, to end war. This is what our people are telling us. This is what they deserve. This is what we have to deliver to them without any further delays. Fl-indirizz tiegħu fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq kemm ir-reżiljenza ekonomika hija importanti iżjed minn qatt qabel biex tkun għodda favur il-kwalità tal-ħajja u l-ġustizzja soċjali.